Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo pekmez od šljiva bez šećera. Za ovaj pekmez su vam potrebne samo šljive. U ovom slučaju ja sam koristila 5 kg očišćenih plavih šljiva. Šljive operite, očistite od koštica i stavite u 2 velike tepsije koji trebaju biti malo dublje da vam sok od šljiva ne bi izašao van tepsije prilikom pečenja. Šljive stavite u pećnicu da se peku na 180 stepeni, sve ukupno oko 3 sata, u zavisnosti od jačine pećnice. Za ovo vrijeme trebate izvaditi tepsije nekoliko puta i promiješati šljive da bi se ravnomjerno pekle. Kada se nakon otprilike 2 sata šljive dosta ispeku, to jest ukuhaju i volumen im se smanji, možete sve prebaciti u jednu tepsiju. Šljive trebaju da se peku dok ne dobiju tamno ljubičastu, to jest skoro smeđu boju. Pred kraj možete smanjiti pećnicu i na 170 stepeni. U ovaj pekmez ne trebate stavljati nikakav konzervans, samo je potrebno da imate tegle sa originalnim poklopcima koji se mogu pravilno zatvoriti i da slijedite ovo uputstvo za pripremu. Kada su šljive pečene možete ih usitniti, to jest izblendati da dobijete finu marmeladu ili ostaviti pekmez takav kakav jeste. Ja sam jedan dio usitnila tek da bi dobila malo fine marmelade. Pripremite teglice veličine po želji koji trebaju da budu potpuno čiste i suhe. Teglice punite vrućim pekmezom, zatvorite poklopcem i preokrenite. Nakon toga stavite ih u tepsiju te ponovo u pećnicu na 100 stepeni oko 30 minuta. Od 5 kg šljiva sam dobila 1,5 kg pekmeza. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!